Tahu nggak ini apa? Ini tuh jajanan kekinian nih, zaman now. Wow, ada jajanan unik nih guys. Gue sebenarnya udah pernah lihat guys, tapi gue penasaran nih, pengen nyobain nih guys. Ini cara buat juga simpel banget tuh, cuma digulung-gulung gitu doang. Dan harganya tau nggak berapa? Cuma 1.000 aja, murah banget nih guys. Kebetulan lagi malam takbiran, gue lagi ada di Depok. Dan ini posisinya di Pondok Terong. Jadi gue mau nyobain makan ini nih guys. Ini gue mau bungkus, gue mau makan di rumah bareng-bareng keluarga. Dan ternyata memang rasanya enak banget guys. Dan ini juga bahannya cuma begitu doang tuh. Cuma gini doang. Simple banget ya pokoknya. Kalian pernah nyobain gak makanan ini? Kalau kalian penasaran, boleh nih datang-datang, ataupun kalau lihat di jalan seperti ini, yuk kita beli, kita cobain rasanya kayak gimana, biar gak penasaran ya. Oke, ini gue mau bawa pulang ya, gue mau makan di rumah. Jadi kalau kalian penasaran, boleh cobain, yuk mampir-mampir ke sini.